hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal fasah marhumah wa noga binti Baddu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ang Allah Ta'ala po ang marajak kamasa dilino namasaro pamase matiriwan wa ahira. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di puari sompa tongat-tongat sanga dina po ang Allah Ta'ala na iya Nabi Muhammad suruh na po ang Allah Ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di puas sanga dina ritual Allah Ta'ala. Ale-ale na de asipang urus sari sesena. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Napunay akarungangi napun na to isini na papodya iya ritu mapato iya to ritu mapamate wa huwa hayyu da'imun qahirun qadirun adil iya mirtutu mananunga pagang kanatan rigangka paulle na malampu makiloelo tamagaw bawang la yanam wa la yamut wa la yafut wa la yahul wa la yazul abada. Tanna sekatin rotan narat yamateng tanna lapari pangatang tanna laupak kasese tanna lesang batu jumanan nunga deka gagang kana Dzul Jalali wal Ikram wa ma punai arajanya sibau alaf birangnya yadihil khair wa huwa ala kulli syai qadir riwarakan sinina decenge iya naritu puang alata puang maraja pauler itu tungka sewa qala Allah ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut. Maka de pun Allah Ta'ala tungka anu makanya na panading mana ritu mati amatenge wa namatu wa fona ujurakum yaumal qiyamah majapu si tonga na melo miripat tarimayak kumanna pamalamu mati raso qiyamah wa bansuh zira anin nar wa dakhilal jannah faqad faz. Dan ini kita ripa belai poler rirana kana ributa manere surga iya natu taulaba wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nade iya tuangang ngirilino sangadina senang mapabong mungomi ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baqa. Iya angkari sese mucapuni na iya angkari sese na puange iya na tumarada kullu syai'in khaliqu illa wajhahu lahu hukmu wa ilaihi turja'un. Tungka sewa birasa mana satu sangadina wajana puamudena birasa napun nangi bicara na warakatoy onrong arewa kamu menang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ia mana nang karilebona tanalanya namua na iya mimarad wajana puamu walayanya arajanya siwa ala birange wa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Majapu ko Muhammad temutoko na majapu manan rosina tawe makoma naritu. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Lain apa ni mati rasa kiamat kuriolo na ponge pada si pangewang-ewaki ya Abdullah bin Abdillah o atana pong Allah Ta'ala wa noga anak makunrena ibadu anre engerangi janjimu pura surang rili no lauri akhirat wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pura musabi majapunde gaga pua musompa tonga sangadina pung Allah Ta'ala dan ya musabi ta majapun Nabi Muhammad surma tapana pung Allah Ta'ala wa anal mautahak majapua matengenge tongangi wa anal qabrahak majapu gorilala kuburu tongangi wa anna naimahak majapu papenyaman na kuburu tongangi wa anna azabahak majapu pacalan na kuburu tongangi wa anna munkar wa nakir pihak majapu apulengan na mungkar na nakira to nga sato wa na sualahak majapu to ang kapakutana to nga ngirito wa nal basahak majapu ato kong ang imatira sarmun rito nga ngim wa nal hisabak majapu rikira-kira malay to nga ngirito wa nal misahak majapu timbangang to nga ngim wa na siratahak majapu alitang siratal mustaqim to nga ngim wa na hasyiratahak majapu adapu-dapu imatira sarmun rito nga ngim wanal jannatahak majapu ang kangen na suruga tongange wanan narahak majapu ang kangen na ranaka tongat tayrito wana ru'yat Allah ta'ala fil jannatil mu'minina hak majapu pay makita na tamata paripuang materi lala suruga tongange wana saata atya tulara bapiha majapu asokyama matan tu apolengan na dega bata-batan na wa Allah ya basma fil kubur majapu kuangin apato kuangi pay matoy ang karilala kuburo
wa annaki raditu billahi rabban wahida majapung ko wa noga puramu poryo pung Allah taala mu puang ale alena wabil islami dina asalangangnya mu agama wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan nabiya dan Nabi Muhammad mu surah anrangnya mu nabi haza awwalu manzil min manazil akhirah yana amulang onro monro ri akhirah wa akhiru manzil min manazil dunya faiyah dan ya paca purang onro pole onro ngamurilino musalaya kama kalau ta'ala pada toma kedana pun Allah ta'ala fi muhkami kitabil azizil karim dilalan nabi cara kita malabinar itu inna khalaqnakum oleh kokirita nari pancaji menang wa biha nu'idukum koma toko pemari parewa wa minha nukhrijukum taratan uhra oleh kosi kormat diri pasu pemang triakuli paca purangnya al-ana yatikil malakan makuk kue angkatu pole dua malaikat lauridi al-karimani muakilani muhasiban malapi ia dua riwakilekan ia dua pares sakir itu walayur siakim ajak naselangikim walayur hibakim ajak tona pacak kinikim walayarawakim ajak tona pacak garikim walayahulakim ajak tona paten rekip fa innahuma khalqum min khalqillahi ta'ala azza wa jalla karena majapuna ia dua pada mukiri pancaji pole dari pancaji napong Allah ta'ala Faisa salaka arekona tanaiki marabuka niga puamu wa manabiyuka niga nabimu wa ma imamuka pegai imamu wa ma dinuka pegai agamamu wa ma kiblatuka pegai angolamu wa man ikhwanuka niga silasuramu Fakuli Allahu Rabbi wa damakadapu Allah Ta'ala puakku wa Muhammadun Nabiyyi Nabi Muhammad nabiku wal Quran imami akurangi imakku wal kabatu kiblati kabe angolaku wal islamu dini agama sallangangi agamaku wal mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwani tomatak poroane tomatak pamakun resbo sallang oroane sallamakun rayamanan nasilas suratku manang ala dzalika khuliqti ya naro sabana muri panca jirilino wala dzalika huyiti ya tonaro kattana muri patuo wala dzalika mutti ya tonaro sabana muri pamate wala dzalika tubasina insyaallah taala wa anta minal aminin ya tonaro sabana muri patok resok kiamat rigau angkamu mati saya tau salewangan insyaallah sabatakillah bil qawli sabit asikonsianna sabak ada masa Allahumma sabitha bil qawli sabit o puang pasakilalu kasiatamu iya nasabak ada pape balia masa tusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabil hayati dunya wa fil akhirah napasari pong Allah Ta'ala atanna iya matapai ada masa riwatu tuona makoto poro riwatu lelena lauri akhirah Ya ayatwa nafsul mutmainnah turja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati Oh jiwa tenang rewat nulau rifam musibawai ati mario anrangi riporio utama norin golongan nataku dan niya mutama norin surugaku amin Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya rabbal alamin Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nusulaha wa wasi madakhalaha wa agsilha bil ma'i wassalji wal barad wa nakkiha minal khataya kama yunakkathu abyadu minad danas wa bil khadarah minna wa azibahu min adzabil qabri wa fitnati wa min azabin nar Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin khususan ila ruh almarhumah wa Noga binti Badduh al-Fatihah